ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kandailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ka Deputy Commissioner jong ka Ribhoi District ka kong RM Kurba, ha ka khat sautrik ukala lengkot arjar Ribhoi kala pentim basen kan sapha da ka Jingtho sa Deputy Commissioner jong ka Kamrup District Metro na ka benta ban Pynsangeh Mardor ya ka Jingtei Jubor jong ka Sarkar Assam ya ka Transit Camp ha ka Snong Khanapara ka badang hab hapo upot usam jong ka Jilla Meghalaya. Habaya keren bat ka Batisi TV ka kong RM Kurba kalaong bakum ka kli nong sensyar jong ka district kamsim layo jingtip satya halor kanu ka nongrim baka Sarkar Assam ka tay ya kani ka Transit Camp klem kanu ka jingyo abor na ka Sarkar Meghalaya namar baka ni ka jaka kadai ka badang hap hapo uput usam jong ka Jilla Meghalaya. Hakajo ko por kalaya thuru bakalayo jingtip halor kani ka Jingtei jong ka Sarkar Assam ya kani ka Transit Camp kalong hadin bala pentip da ka Khasi Hills Autonomous District Council ha ka santerik ukala lengkot arhajar Ribhoi. Ini ketika transit house jengki Assam yo jingtip ndang la jeng pat ha po office kataru ha ka santerik ni resi ka bashiti liyo na ka KHADC ka Bapendit Chief Secretary Johnson ka kopi ini te have de kani ni labo ya ka magistrate inquiry no dan petip kuno balik ja kani no ba ai embassy kumno ki commission na ai wansna mundan batik mana-mana sementara kadangnya kita inquiry but nama ba ka de hapo Meghalaya te hajin shisha na kalyang ki nang penyat snam ki ban ai information ada dari bagi tip mungkin ke kadang buat kadang ke construction work going on kita ada mungkin tip for district administration mereka ni ruk ni kami yang tip ni yang tip hadir but mentang ni dah up yang kata ke inquiry hijau di EDM but apa cukup perlu industri UDC Kamrup Metro bah stop yang kena dan Pynsangeh si sebenarnya yang ada jengkrai tak ada benda yang clarity na state government kumno in Jingshna.